Samunani nginibingelele nginamukele le channel eMaswidi Mina Production. Mina igama lami nguMxolisi Fana kaDlomo. Uma ngabe-ke uyaqala ukufika cela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqeda ubale video ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu indaba-ke sisengalo ukhetho, indaba-ke sisengayo o-IEC, indaba sisengayo intando yeningi kanye-ke nenkululeko yabantu-ke balapha eMzansi Afrika. Ngizokukhumbuza-ke nje ukuthi-ke izolo isikhathi-ke zike zathi mazithi 9 zibheke ko-10 p.m. kwase kuba ney'nkinga kuwebsayithi-ke ya-IEC okanye kwaba nama-developments abekhona lapho khona kubonakale khona iy'namba ezishintsha zisuka ko-6 million ziya ko-12, zisuka ko-3 million ziya ko-6 million, zisuka ko-2 million ziya ko-4 million. Kahle kahle ngathi nje iy'namba bengathi-ke iphindaphindeka kabili. Abantu abaningi bayibuza ukuthi-ke kwenzakalani njengamanje njengoba-ke sekubhalwe nokuthi-ke votes bese kuba no-N plus R. IEC na-ke uthe meseyibona-ke le ndaba-ke wasegijima-ke seyophendula ukuthi cha wengane zakwethu amaphaphu-ke engabi-ke phezulu njengoba-ke uzobona-ke incwadi le elapha-ke esikrinini sakho ebichaza khona ukuthi njengoba-ke sekushintsheke iy'namba kanjena bathi-ke sebehlanganise u-national-ke kanye no-regional. Shuthi-ke sebehlanganise u-national wama-results kanye-ke no-regional wama-results ukuze bezokwazi ukuthi-ke bakhiphe inamba e-precise okanye ukuze abantu bezokwazi ukuyibonela ukuthi-ke ama-seats aphume kanjani. Bathi-ke iyona process-ke abahlale-ke benza ngayo minyaka yonke leyo. Asikho-ke isidingo sokuthi abantu-ke betatazele noma-ke babe-ke nokuxhamazela. Ngenza kwethu umsebenzi wethu esalokhu siwenza nje esalokhu sik-update kukho konke okwenzakalayo ngaphandle kokuthi-ke sihambe nge-agenda yeqembu thizeni, ngaphandle kokuthi-ke siphushe propaganda yeqembu-ke thizeni. Asicheme namuntu siletha-ke indaba njengoba zinjalo nxangothi zonke nhla zonke. Engizokutshela khona njengamanje ukuthi-ke sekukhona futhi nomoya othi-ke i-NFP ayitholanga naneyodwa isithi le ephalamende, kepha-ke iqembu-ke le-NFP libonakala-ke likhona ephalamende kanti-ke futhi-ke libonakele liphakamisa iqembu-ke le-ANC njengoba kade-ke kukhethwa ukuthi-ke uhulumeni ukubambana uzoma kanjani. Iqembu-ke le-NFP lisayide nayo i-ANC kepha kuvela sengathi-ke abanaso isihlalo ephalamende. Sisalindile ukuthi u-IEC uzobe sechaza kulolu daba ukuthi kahle kahle ithini indaba. Engizokwenza nje mina ngizolokhu ngilethele zona ngesikhathi esuke senzeke ngazo. Ngiyacela ukuthi wenze iqiniso lokuthi ucofa subscribe, uyalike bese uyakhomenta. Sidibane kuyo-ke leyo video elandelayo. Ngiyabonga.